iyi ni Vegas Effect, turayifunguye. Okay, turakomeza tugenda tuyifungura. Ahangaha turabona new composite shot. Okay, software igufasha kuba wakora ibintu bijyanye na 3D. Inacyo tugamije hano, turabona menu nyinshi. Hano turabona 3D model, exporting tuyinjizemo 3D model. Turabona ko dufite hano inyubako yacu. Iyi nzu yacu dushobora kuba twayikoze muri software zitandukanye. Iyi dushobora kuba twarayikorera muri Blender cyangwa se kuba wayikorera muri Cinema 4D. Nk'iyi ushobora gukorana na Cinema 4D. Hano ni urabona turi kuyiyegereza zoom in. Hano ukareba impande zose ukuntu ushobora kuba imeze. Ngira ngo iyi nzu ushobora kuyikorera ahantu muri software zitandukanye zikora 3D. Hari Blender, hari Cinema 4D, hari Maya, hari 3D Max, hari gaming. Izi zose zishobora kugufasha kugira ngo ushobore kuba wakora iyi nyubako yawe. Ngira ngo urayibona neza ukuntu impande zayo zose zimeze. Iyi nzu ni ishobora kugufasha kuba ushobora kubaka umugi mu gihe ukeneye kuba utabona location y'umugi. Kuko ushobora gushaka location yuko waranditse script yawe, story yawe ivuga ku gikorwa cyabereye mu mugi w'amazu maremare, amazu manini, kandi ugasanga ayo mazu ntushobora kuyabona. Kandi nubwo wayabona ugasanga udafite ubushobozi bwo kuba ushobora kujya kuyafilmiramo. Urugero kuva ndafilmisha drone kugira ngo ushobore gufata amapane yo hejuru cyangwa se angle zo hejuru. Bikaba rero bigusaba kugira ngo uvuze gukoresha izi programme nakubwiye haruguru zikora ama 3D. Ngira ngo urabona impande zose ko umaze kuyikora ishobora kubona uburyo bwo impande zayo zose ushobora kugira gute, ushobora kuzibona. Then ubwo bikaba byagufasha kugira ngo wubake inyubako ushaka muri izo software nakubwiye. None ubwo rero tukomeje, ngira ngo okay, uguhita iyo warangije kuyibona hano uhita uyimanura hano hasi. Ngira ngo ya nyubako yacu turayibona hano ukuntu imeze, iri muri 3D. Okay, dukomeze. Noneho ushaka kugira ngo umugi wawe ube munini, izi nzu uraziya doubling. Urabona hano ni model, hano ukazi koresha iyo ngira ngo ikiro gende turebera hamwe. Okay, ugafunga tukayishyira muri 3D. Warangiza urabona hano izi nzu tutangiye kugira gute kuzitubura, kuko kwara twazituye ari nyinshi, ariko hano tutangiye kuzitandukanya kugira ngo dushobore kuba twagaragaza inzu imwe ariko irimo nyinshi. Ni urugero nko mu mujyi ujya kubona ukabona inzu nyinshi zishobora kuba zisa. Ni muri ubu buryo rero nk'iyo tubona filime nyinshi zitandukanye tukabonamo imijyi cyangwa se city, ni buryo ziba zimeze. Iyo nzu rero imaze kuyikora ushobora kuyilightinga, kubize light ukayiha ishusho ushaka. Kuvuga ngo hano tugiye kuyilightinga tugira ngo dushushanye wa mujyi wacu tuwumurikire, ushobore kuba wagira gute, ushobore kuba wagaragara neza. Bivuga ngo iyo umaze kurangiza gukora hano wa doubling wabikoze neza, ushobora kubona umujyi wawe umeze neza nk'uyu nguyu. Inyubako zawe wazirangije, wayihaye ubuzima, wayilightinze, washyizeho background, ugashyiraho foreground kugira ngo ushobore kugira ubuzima. No kuvuga ngo umujyi wawe uba ufite neza. Iyi program ishobora kugufasha gukora bya bindi byose utekereza ariko udafite ubushobozi bwo kuba wabona, ukaba wakoresha iyi program. Nagushimiye, gusaba gukora subscribe kugira ngo n'indi somo n'andi yose tujya dutegura ajya ashobora